Ki pulit mentang sengi sajan ke arpausan tarik unai wing arja arpaulai, ki la penlong ke jing talasi ya ki arsyaka bat ki sau syaka, ki banyak klaim license, bat klaim biang ki kot kisla kali ki babiang. Ke jing talasi ki pulit ya ki kali bat khamtam ya ki arsyaka, kedai namar ke jingja baman kepuar ke jingja aksiden hakaleng ke nong ba shilong, kebala poiru uput baki don ki bala duno ialah ke jong ke jing im. Ke jing talasi ki pulit ya ki arsyaka bat ki kali, kelong shibenta bantek lakam ya ki banyak klaim ke license, bat ki babat steering haka karta ke badangrit. Kat kum kaan ya ki banyak arsyaka nenya iki kali. De ban long khat prasnem shaneng. Bat ki badannya ka license ban pen i baki labit banyak ya ki arsyaka ne kali. Haka ni ka sengi jong kejing talasi ki pulit hasurok ba. Halum syat sengi ki pulit kilalap ya shibun ki banyak arsyaka. Ki bombiang ka license. Bat ki kali ki bombiang ya ki kot kisla ki babiang. Ki pulit kiladan kunaru ya ki banyak kali klaim license. Bat kum juru ya ki kali ki bombiang ki kot kisla. Ki pulit kinang penlong syuk-syuk ke jing talasi ya ki kali bat arsyaka hakaleng kenong ba shilong. Bat ki bombiang ya ki license bat kot kali kin ngat haka jing syak dan kuna. Itu lewat sini saya dengar seperti itu.